روز باش به برنامه هفته نامه ده امدیسا به هفرانه ایرو هنک جدایه جبرکو تمامی تلویزیون همه در باسی وشنک تایبت بیش بر شهر ایرو یه لروجاوی کردستان تمام سوریه مجی وکه برنامه هفته نامه بریارگرد و اموشان خواه قنبه وان روزان هنک تایبت برای ببین شرط و شورت مهنک گرانن ایرو میوانه ما حواله ما روزنامه‌گر فهم اشک بمرایه وکی دم برای اسکایپ گلک کسی دن هنه وکی کی محمود داوود سما بکتاش خلیل خمگین میحول بدن خبیگین نه دیار جزیری کن ما مصطفی مشک بخیراتی چوانی امزانم واروجین داویه ده پر مشغولی پر درد کی برنامه آنجی شروعی تجی گلک بالایج دکشینن tabii hem bu yere kut kavmin netene ev ya heri mühimci dıpış perde yanda çıt kavme plan proje çine Suriye berbi kudri vetçe le em dizanın ev durojun harekete ke hem li başure Suriye hem jî laliye Rojava dere zore Suweyda herema durziyane ew jî ketine nava harekete ev durojun kısmeki herem bi dest şixistine Agahiyên dawî pêşiyan bigirin qetçe helberdestê paşiyan bikevin nava analiza keremke. Spas birastî jî piştî 27 mijdarê qenata min Sûriye û tavî bi Sûriye re tevayê herem herêma Rojhilata Navîn bi taybet ket nav rewşekî nû. Yani meriv eger ji hev veqetîne 2011 heta 2014-15 heyamekî bû li Sûriye 2015 heta 27 mijdarê heyamekî bû lê heyama nû de diyarê êdî dixwazin bi awayekî ber bi dawiyê bînin. Tabii gelek tişkilê de heye na hinek dibêjin ku yani çi bû. Tabii divir de ya tiştê herî xuya dike ew e serî de Rusya û İran heta niha êku Esad ser piya digirt ew bû ew xwe paş vekeşan. Piştî paş vekeşana wan jî ew welatên din jî Esad tenê hiştin piştî tenêbûna Esad ew ber ve pêş veçûn. İja divir de tabii êku ji rewşê rol ji xwe re derxist dewleta Tirk bû. Yani ev aloziya piştî 27 mijdarê li Sûrî dest pê kir dewleta Tirk jî ji bo Kurd carekî din nebin xwedî statûyek û ew destkeftiyên xwe heremê jî nikarin ber bi pêş ve bin heta ji wan bê ew destkeftiya jî têk bibin dest bi êrîşa kirin ser vê yekê niha hemû kevir ji ciyê xwe leqiyane hemû kevir ji ciyê xwe leqiyane yani piştî ku ev kevir ji ciyê xwe leqiyan meriv nikare bêje ku nabêna 2 hefta di 3 hefta di yan jî rojên pêş di wê çi bibe lê feqet meriv dikare vê tişta bibêje ku êdî rewşa Sûriye jî rewşa herêmê jî ber weka berê wê nebe. Tucar elbet ez hin agahiyan bidim li ser agahiyam şîrovekin baştir e ji bo pir însanan rewşa îro ya li Sûriye ne sürpriz bû. Pir însan li bendê bûn însanên ku meselê siyasî dikarin bixwînin bibînin ev sê çar mehe hate baskirin Sûriye ber bê perçebûnê ve diçe ya balkêş çi ye dewleta Rusya ku ev pir zû de ye ne tenê ne 10 salin jî pir zû de ye xwedî li Sûriye derdikeve xwedî li rejîmê derdikeve daya xuyakirin ku ji îro pê ve ew nikarin xwedî li Esad derkevin. Ev tişa balkêşe cara yekem e Rusya dibêje em nikarin xwedî li artêşa Sûriye derkevin ji ber ku artêş direve. Artêş heremê xwe cî da dihêle millet naparêze em weke Rusya em nikarin bi balafirê xwe werin her derê rast bombe bikin. Ev yek ya duyem dewleta İranê hêzên xwe yên askerî hêzên xwe êku paramilîter li wê derê dixebitin vekişand. Fermandarê xwe yê herî mühim vekişand. Ev jî mesela her du dewletên ku xwedî li Sûriye xwedî li rejîmê derdiketin êdî îro pişta xwe pêva kirine. Ev ne balkêşe. Yani ya rastî pengava yani pevajoya ve pengava 27 mijdarê heta nihatê jîn bi qenaata min piştî şerê İsraîl û Hemasê dest pê kir yani heftê cotmeha sala çûm piştî ku em bêjin İsraîl bi awayekî tund berê xwe da Hemasê qetliyamên pir mezin jî pêk anîn tabii lazim e meriviya jî bibînin
دورجی دست بکر همان تش لدیجی حزب الله البیروته پکانی پشتی آگرد بس دست بکرجی اف پیواجو دان دست بکرم. ایجا دور ده تشتن نوجی قومین او تشتن نو چو بو پشتی هاتنا که دیار بود ترامپ به سروک امریکایی البجارتن امریکایی بداوی بو روشا روسیا و اوکراینای دجی گوهرین برنگکی بر بچاوی یعنی edit خازن او شر اوکراینای جی بداوی بینن دور ده tabi hedefeki din aşkere nişan kirin hedefa لپیش ولاتن روجاوا بتایبت لپیش امریکا و اسرائیل ایرانه جا دور ده dengeyin ku heri peşi xrabu dengeyin Rusya'yı bu. Pişti 2015'da eko Suriye Serpiya girt Rusya bu xubu. Januha pişti ki o dengej nü ve xrabun diyarı Esad kirin kurbaniyin siyaset axu İran ve Rusya. Eviyacı tabi hat hesaba Amerika'yı hat hesaba velatın dinci hat hesaba embejin İsrail bu xuji. Serveye ki vantıştana dest bekir. Naha Van Rojen daviyet çi bu Van Rojen daviyet işte ki aşkere ve kiteci got. Rusya aşkere got kan pişkiriya arteşa Suriye nakin çünkü evdrabe. Irak gotun ev ko haşti şabi derbasi Suriye be pişkiriya wan bike hatta se vezirin derve velat ya Irak Suriye ve İran gel hevli Bağdat'e civiyan pişti ve civineci yani gotun jbo aramiya heremiya me behevre bxaptın rejnabene demek ki Kürt derbas bu peyvdare derve vezir derve velat ya Irak'e got ku çi planameye ku ali askeri ve em pişkiriya Suriye bikin tüneye o duracı İran'ı het be havayk fermi tu gotrek der neketiye fakat milisen İran'ı evin ku serbi İran'ı ve diyarı deditin ku eveci xu nakhna nav ve agre Feylak el-Kudüs heye grida İran'ı بله بله فیلق القدس و گلک مثلا Suriye vekşiyan evvaki dakika daviye Suriye vekşiyan evci beyana xudan Suriye vekşiyan ama yani ahir embejin despekedir rojen avul hedema ku ketibun Halep'e vana ketin li bu tevgere fakat o mıntıka li başure Suriye derdora sersinore Irak u Suriye'de Amerika bağvaya ki tünt erişiyor ankır. Amerika bağvaya ki tünt erişiyor ankır. O evlur sekinin. Pişti sekinandını eva gayya kutul bejin nuhat feylak el Kudüsçi brengeki bejin ku emiş Suriye vekşin. Tabi tiştendinci derket yani nuha gotuna herimezin eva kud bejin Esad nel Suriye'yi. Dibekul Suriye be ama brengeki edi Esad kesek hubis peripe nemaye. Yani Esad jibo Mısır'ı alikari juan xast Mısır red kir ji welatên dinyê Erebacı alikari juan xast red kirin nuha Esad tene serê xumayê û Suriye ber bi pêvajiyekî nû ve diçe. Na em tev dibînin ku hêzên HTŞ pêşî ketin Helepê Hama Humus hê bi dest nexistine lê çawa ku em dibînin artêşa Suriye ve dikişe direve ew ê di demekê nêz Humusê jî bi dest bixin niha ya balkêş د عینی خطی ده لبنیا شامه لباشور دو باجار مهم هنه دره هه و یکی سویده هه نه هر دو باجار جی دره سویده هیزن رژیم وکشیانی رو یا دو بشه وکشیانه نه او هرم کتنه دستی درزیا او چکتار درزی الوی دری او جی خواه که مخالف دبینن هر دو باجار هم به دست قستنه سویده ازانم درزی لودری سردستم لیبلی درا از نامینم اما دبکو هزین من هبه اما لهر دو باجارجی ادی رژیم تنه سال 2011 da Alozya ku pişti bahara Araban dest pekir avul serihildan deraya çebu pişre eko kontrola muhalif kontrola bajar girt dest xo avul bajar dera bu Derav Halep behevre 2016'da de peyvendiya Astana'yı da navena se devletan da Türkiye, İran ve Rusya'yı da daha çekirin. Halep u Derav rengeki jibo rejimi hata teslim kirin. Eri.
ji bo rejimê hate teslîm kirin niha jî pêvajo carekî din şûv vegeriya ew ciyên ku teslîm kirine niha carekî din dîsa digirin yani gelek destê de hene fakat eviya hemû ji lawaziya Esad derketiye lawaziya Esad jî em bêjin bi piştgiriya dewletên din bû piştî ku piştgiriya kişandin ev reş derket were. Gelek spas mamoste niha Birêz Mahmud Dawîd amade ye endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurd a Sûriyê em hinek meseleyên Kurdan jê bibîsin ka amadekariyên Kurdan çine. Mamoste merheba Mahmud Dawîd xêratê. Kerdar ben silav bot ew mêvanê te. Gelek spas dikim. Mamoste çawa dibînî ev rewş bo te sürprîz bû, tu li bendê bûyî, ne li bendê bûyî? Rewşa Sûriye bigiştî. Tamam, heye Dikeliya. Niha çi dibe halê me Kurda çi dibe? Hûn qet çi dibêjin? Tedbîrên Kurdan çine? Yeketiya Kurda heye tene em zanin pir zêde partiyên siyasî Kurdan hene li Rojavayê Kurdistanê. Ama tifaka wan heye tine em tam nizanin behevran ne behevran sibê disibe çil benda me ka em hinek tegu derîkin kerem kemamist. Dest pê bikin xwe ev plana ku îro rûdayê me vedgerînê çend sal paş de em hinekî paş de vegerin bûyerên îro jî dişebihin bûyerên ku sala 2004 rûda. Destpêka wê êrişa tevgera Hamas ku li ser İsraîlê li heftê mijdarê de 2023 de dest pê kir hîn jî berdewam e derbasbûna Heteş Heyet Tehrîr ku berê Cebhet-i Nesra bû bo Helebê û İdlibê wan rojatî li bîran e. Bu çilo derbasbûn û bê ku desthilanîn û ev jî texmîna min de tê girêdan li çûna serokê rejîma Sûriye Beşar Esed bo Rûsya berê êrîşa Helebê berî wê di sê roja li Rûsa bû li Rûsya bû û texmîna min de Rûs hingê gelek tişt jê re gotiye yani hate xuyakirin ku bê berevanî çekê xwe deyne û pişta xwe bidwan û ere. Li vir de Rûsyê dev ji Esad berdaye edî. Heviya xwe jî biriye. Wisa tê xuyakirin diyare ye. Çend xwe firokiyê xwe ser Helebê. Ez pir merak dikim mamoste ka tedbîrên Kurdan tu çawa bahs dikî? Tedbîrên Kurdan çi ne? Em zanin demekî pir dirêj e dewleta Tirkiye bi her firsendî de dixwaze êriş bike. Niha ew qasî ku ew dibêjin hedefa wan a yekemîn min biçe ji wê derê ve dixwazin deriyekê vekin ji bo qismekî mezin ê Rojavayê Kurdistanê dagir bikin pergala hey serûbin bikin. Ez şuna şîroveyên giştî de ez helwesta Kurdan merak dikim. Kurd çawa tedbîr digirin ew qas partiyên siyasî Kurda hene. Ez bawerim Yekîtiya Kurda heye ku îro li ser xaka Rojavayê Kurdistanê berxwedaneke mezin dike yê derbî wê ewana yani ne meselê de ne hemû wa diyare êmayî ew Yekîtiya Kurda ew hêzeke Kurd e û şwe dema ev tişt rûda li Helebê biryar wekû biryar hat estandin ku em nealiyek bin divan îlanan de. Sibê du sibê mamoste eger bibore ez gotinê te mi birîn sibê du sibê dewleta Tirkiye êriş bike muhtemelen ew êriş bike jî tişte ku milletê me Rojavayê Kurdistanê ji Kurdên Bakurê Kurdistanê hêvî dike çi ye? Em dizanin bi qasî 20 milyon Kurd hene dikarin aktif bin. Dikarin bikevin nava hereketê li hember dewleta Tirkiye ji ber ku dewleta Tirkiye dewleta wan e mamoste. Baca xwe didin, pere didin dewletê, eskeriya dewletê dikin, dewleta Tirkiye wan e. Ev dewlet weke dewleta nijada Tirk yani wisa ye di rastiyê de ama di qanûnê de dewleta hemî hemwalatiyên Tirkiye ye. Dewleta Kurdan e normal di fermiyetê de ama
د پیکانینê de tenê dewleta nijada Tirkiye ji ber vê yekê dibêjin li Bakurê Sûriyê bila Kurdistan çê nebe bila Türkmenistan çê be ê wextê me lê dinêre Türkmen li Tirkiye ne hemwalatî ne çima tu wan tercîh dikî çima 20 milyon Kurdên hemwalatiyê te hene çima tu ji wan re pergalekî naxwazî li Sûriyê çima xerabiya wan dixwazî tiştên wisa em hemî bidin berhev eger em bibînin ku li Bakurê Kurdistanê serhildanekî pir ciddî çê bibe ev dewlet nagire berçavan ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike di dema Kobanî de jî me dît ji ber vê yekê pêdiviya me bi bangê we hene pêdiviya Kurdên Bakurê Kurdistanê bi daxwazên we hene eger merû çawa dikare vî milletî bixe nava hereketê mamoste ê Bakurê Kurdistanê em zanin dikarin bi tesîr bin gelê me Kurd Bakurê Kurdistanê gelekî xwe jî berxwedê re tek daniye êrişên li Kobanê çê medî çilo hatin ber sînorê Kobanê çeperek di navbera Kobanê û rejîma Erdogan îro jî rû dide medî jî berî demekê jinên Kurdistana Bakur bi silovana û berê xwedanê dîsê Kobanê bûne çeper ku Erdogan êrişekê bike dîsê bo Rojavayê Kurdistanê wê ser laşê me derbas bin. Gelê me lê yani dem hatiye êdî ku li Bakurê Kurdistanê jî ew çareserî peyda bibe hino tovê berxwedanê digihêje wira jî wê li wir jî em hêvîne ku bi serhildaneke mezin hengê dawiya dîktatoriya faşiya Türk wê dawî be wê gel rabe yani gel amade ye lê hinek tedbîr jê re gerekin wê rabe û hemû gelê me li hêvîne ku başûr jî û rojhilat jî ew jî piştî şiyar bibin ji ber çarenûsiya gelê Kurd e yani ku bi sedê salan bin deste êdî dem hatiye ku ew jî wekû ban dewletê di dinyayê xwedî al bin xwedî maf bin xwedî erd bin dem hatiye û nêzîke gew ev têdên yani. Mamoste gelek spas malate ava pirsê min ew qasbûn tiştê bixwazî lê zêde bikî bangên te hêviyên te Wala bangê me û hêviyê me ez îro ez wekî kes yani geşbînim pêşerojeke nêzîk û geş û serkevtî silah bo we û silah bo berxwedêrên me hervijîn serkevtin. Gelek spas niha Sema Bektaş endama serokatiya peyê meraya mamoste bi xêratî roj baş roj baş em zanin şertên internetê zehmetê li cî hûn lêne lê hûn çawa dibînin em dîsa aynî pirsan ji we bikin tişta herî zêde em mereq dikin tedbîrin sibê du sibê dewleta Tirkiye ji min biçê ve êriş bike tedbîrên xelkê çawa ye êgel çawa ye xwarin e zad e stokaj e yani pir amadekariya şer rewşa we çi ye yani ez zana ji meseleyên siyasî hinek dixwazim derkevim heqeten amadekarî yani tedbîr hene mamoste jarek demsta bo rêj bo ez hemû kesên bo mesîma şetke ez bêjim di Rojava de di Bakur Rojhilatê Sûrî de me yek sloganê dest pê kir bi şerê gelê şoreşgerî yani em Kurd em ê çawa dikarî bin di guhertinên heyî de di şer û perçûnên heyî de em ê çawa dikarî bin xebrê xistin bikin em ê çawa dikarî bin sîstemên xwe jî ava ji ber vê rastî bi vê sloganê heta niha jî di hemû civîna de hemû konferansa de şerê gelê şoreşgerî ji ber rastî di vê sed salê de carek din siyasetên qirkirinê li ser gelê Kurd berdewam in carek din
البروجيات كانت تياوي كان قال لك هز إنه تفازن تيك مانش بار في راسي بفيس لوغاني هم قال لك كرد روجافات ببروج لا في سوريا هم قال لي نجي بفي أواي السيستم يقول أنا خبر توام بك جبر في راسي جارك دن يعني قال لي ما أزبجم الشهباي قال لي ماني عفيني وكوجبر بون جارك دين برانبري كوجبري بدي هاتن لي أمبيجن راستي أمبيجن جدد سريدة ريبابريا خسر هروها قال لي ببروج لا في سوريا بأوايتي أكتيف بالتبي بيروشا أوارتا ياغوري ببريا خسر أزويجن بانك هم بارتيين سياسيين هم قل هم سازين هي هر كجي بو شوات كاري بفي قلي بأوايتي أو لجواهري ما درخن في قلي شوات كاري بجيبك شوات كاري بيد فين قل في قلي كوجبر بيد بينه جبر بي راستي حركس أزويجن ريخستين الجنان إنجوانا بارتيين سياسي حمش بفيروشي بفيد حيتابي بو قلب بيشوازي كر وأفكار وخبات جهين دواما وأفكار أمشطوات قريبا بجيبك هروها أمقام باجي أنا تنجاي يعني قالك أو رحت جديسة بقى رجبر إيرو شركي دي شركي فكرنا إيرو جارك دي السرقالي كرتي مشاندل نقالي هارين زين مشاندل جبر في راسي حازري بحما أواي دمالي ريخستن كرني دي دولي سياسي ده يعني تبقارك بقشتي هي تبقى سياسية هي دبلوماسية هي ريخستني هي فباراستن هي قال لك بارتيا قال لك ساعتها وقت بيجن بانكر انه قالك اف بارتي بتشيك ببنش او شيء قريب الفورا الفيرو شاورتا قال لي خب باريزن الجهوالي راجي رجاتكم خليل خمگین اگر آمده به موجی بگرن سر اکرانه تخوازم ما مصطفی مشکجی لسر اکرانه به مستقل بالا خویا بکن ما مصطفی خليل خمگین مرحبا بخیراتی روش باش ورا روش باش ما مستد سریم بلاده چت به حالمه سریم جدید بلاده یعنی جی مدزانی کو بلای وسا پیشا گله منه هم ده يعني ده بواجبه شورا شدانه شورا شو ساي يعني تشتناخرات كي يعني قال لك تشتاخرات كي قال لك تشتا جنود آواد كي راسته تشتم مرات كر سما بكداش درباره روشا روحيه ملت ما آرمانجا دولت تركيا او ملت بده كوش بركن ملت بترسينه ترور بيك بينه روشا روحيه ملت ما شوال ودري عنها ثاني دل باكوش لا تسبي ابيجن يعني قال لك طابن يقولوا السرقل شو يعني بري ازبيجن محكيبو دولة ترك بحما اواي ايريشين لسر باكوش لا تسوري كر ايريشين لسر بنسازيا ويك هر وهاد باس صالين دريجي يعني باس صالين شو رشيده قال لك جارا ايريش لسر قالي ما هاتي قرن راسي بكي افشن جارن يعني حركه جيبش بين هذا ما دولة ترك ايريش باري شن صاله حركه شي تقول امبرمن ام جبر دركبن برام نين كشتن لي افشن جارن بلكي افضل صاجي ايريش حرتم لسر بهريمي هبو لي قال برياري خدا قال ايدي بريار داوي البرخب ديا يبقى وايتي ازال جانك يا ويبراتنا بجبر براسي بريار ابو قالين وج ابا وباكروش لا تسوري ستوندن جبر لا ندور ببري كيمي محكي بو شوا دولة تاسر باوايتي قال لك هو ايريش لسهاري مكر ايريشين لسر سبيلا لسر بناس جبر براسي برياري خدايو حتى شي الغور برياري خبري خستندك او شوات كاري بهبونا خد بس صالي دي بباريس جبر راسي بيت صالي جي هذا كور نبل خدستاتو بيغمان فرصه فني ديرو كي وضاكن إلو غير برياري خدايو بفيري حيجي تبي شورشيبو وبفيري حيجي ازبجم دسكبتي بدس فستن جبر راسي هي زماني السركيا بو هشتو إيرو شورش ارو جابات ام خدي بانور هشتو إيرو السراسري دين كرد وغريكا كرد بين عسكرين افرحيتي بوشيني بو ايبر قداني بو اير خستقري بو جبر بيجي جمتي بوسن يعني هم يعني حموس ازين هي دملي ريخسن كرنا قال غوري في شورشي الغوري في مرحله عفوا انا سبيجن دملي فباراستني دملي شوات قريبا مرحله يا هي جبر ما حرق قال لك زحمه خريتيكا امي شوات قريبا راسي واش في سبيجن تبلي هذه هيجي فبباريس افرح جارك ده اورحك ودسبيكا شو رشي وشوا حرب تستبيبو جارك ده اورح بقرطاي دي سابنا بقلد هاي دي ساعه كجي بيجي ام قالك فبباريس دسكفتين فبباريس باشه جالكس باس جبو تبلي بوناته مستسما بكتاش خليل خمگين ما مستد تجي لسر اكراني ام تدبينن كا روشاوه جهانا هنري ام هنگشته ببيسن
هون چی دکن چش دستی وتی هون نوا خدا لحف کم دبن جارنان هوالی و هنرمند هون تدبیری و چنه هون هول دادن چی بکن چش دستی وتی يعني وك هرجاري اما هنرمند وك هنرمند در ولات ده هر چالکی ده هر پیواجوه ده هر يعني بقال خرط تملق واضحنا ده في روشه داجي وصاي يعني ده روشه نابو چه بوي داجي دي سا هنرمند يعني جاليه وادي كاريه ده جاليه بم هشیار بونه ده هر وقتی يعني بقال خرا تم ده هشیاریه دایه لسر لنگوایه نقاش هنه بخوا وکی خلیل خمگین ام باش تزانن جسال نودی وروا باندورا جناب تل سر جواکا کرد او سترانین وصاب بتسیر کس جبیر ناکه هر کس زانه خلیل خمگین باندورا کی پر مزن لجواکی کریه لها چار پرچه کردستانی جی نقاش هوی چه نابه لی دوان دمین داویه ده ام دبینن در جیهان ودا قلسیه کی هیه شاگرد تیوه توننه خلیل خمگین بو یک اما بسدان خلیل خمگین نو در نکتن بلکه جی وی آلیه دا هنه گلیو گانزیجی مجه جیهان هنری هیه ام گنجی نو نابینن هنرمند نو ام نکارم ببینن بلکه جی ev aliye xwazayê yê cîhana hunerî ye belkî hunermend take kesî ye belkî hunermend yeke hunermend ne weke bostana merû biçîne yani baş û nizanim çi dibêjî ez pirsê fêm dikim ez yani fêm dikim zan dixwazê çi bêjî ez wê dizanim û di mafdarê jî yani dengên jenerasyona nû wek dibê nefşên nû xebatên nû berhemên nû tiştên nû ev ne tenê îroyê ev yani 20 salin belkî ji 2000 vir de ev pirsgirêk her çûyê ku di nav tevayê hunera Kurdî de tiştekî wisa heye taybetî aliyê stranê aliyê hunermenda hunermendîtiyê da pirsgirêkekî wisa vê guhertina dunyayê re ev her çû zêde bû yani ev çanda populîzmê ku her bêtir bandora xwe kir belkî herî bêtir jî em jî bandor bûn yani em wek Kurd wek gelê Kurd herî bêtir em jî bandor bûn kualîten ama bêm xeta hunerê zayıf ket bandora geşendanên dünyayê bêtir bandora xal mekir û ji alî me de jî belkî mêmekê masî herî mezin wek dibêjin çawa razemeniya me yani fikirandina me ku em tedbîra bistînin vê aliyê xurtû vê ew kêm bû li gora me heta najî hîn kêm yani hîn tam ew xwe nedaye taybetî civa tişt siyaset dikane bike yani siyaseta Kurd siyaseta me netewî aliyê çand û hunerê da ra zemanî çê nekir tamam ez bi Kurdî wisa bêjim meselên şer ê li Sûriye çawa dibînî tu çawa şîrove dikî wallahi yani şîrovekirin o işte hemû xwe yani em temaşe dikin tiştek ku herî muhim yani wek şexs ez pê difikirim em çi bikin em yani wê çi bibe serê me çi warê ber ku em yani direkt bi xwe di nav danin yani wek civak wek ew me gelekî eleqedar dike çavê her kesî li ser rojavayê çawa bêguman xebatên mezin bedelên mezin tedbîrên mezin hene yani tevgera me siyasî li îro li Sûriye ben bêjin şoreşa rojava tedbirên xwe mezin hene ama evna têrê dikin têrê nakin elbet ya herî mühim jî qedera siyasî a Kurdan e statû çawa were diyar kirin em viya ji mamoste fehîm bipirsin belkî jî agahî wî hene netewî bî wê me nas neke demên pêşme de statûya Kurdan wê çawa be
Mamoste. Tu heviyete heye ku netewê yekbûyî Kurdan nas bike. Kî me nas dike? Statû çi wextê tayin kirin? Em ê berê xwe nas bikin. Yani divê qeremolê de, divê gengeşiyê divê aloziya mezin de eger deriyê Sêmalka hê jî girtî be, pirsgirêkên Kurdan mezin e. Lîskîdin birê Sema Bektaş axivî daxwaza alîkariyê kir. Wê alîkarî ji ku verin? Wê alîkarî ji Ewropayê biçe Başûrê Kurdistanê, ji Başûrê Kurdistanê jî divê derbasî Rojavayê Kurdistanê be. Lê em dê derin deriyê Sêmalka hê jî girtiye ve nekirine. Balafirgeha Qamişlo heta niha destê rejimê de bû, niha Şxu ya rast em bêjin. Heta niha balafirgeha Qamişlê ser daxwaza rêveberiya Xweser di destê rejimê de bû. Çima ji bo hatûçiyî bêkirin. Ji ber ku resmiyetekî devleta Sûriyê hebû. Lê piştî ku van 27 mijdarê vir de ew alozî dest pê kir û carekî din em bêjin bajarên Sûriyeyê ku yek ji dest derket û Esad lawaz bû, mana mayîna wan wurtir hebû. Yani ji ber wê yekê em bêjin balafirgehê teslîm kirin bi rengekî yan jî. Şu gelekî wan jî li wir mane. Ew jî balkêşi. Mesela ciyê din gava HTŞ yan jî ew hêzên din dikevin, evana berê xwe din Şamê heta ji wan tê direvin feqet li Rojavayê Kurdistanê nel dêre zorê, nel Hesekê, nel ciyê din nereviyane. Çima? Çünkü bawerî bi Kurdatînin zanin ku Kurd wê tiştekî bi serê wan neynin, wê serê wan jê nekin, wê wan nekujin, wê wan qetil nekin, yani alî însanî jî gelek bînin. Feqet divir de wekî bersîva pirsa te bêjim, êdî tu hêz nikare pêşîl statiya Kurda bigire. Ew ne mimkün e. Dibe ku îro nebe sibe nebe du sibe be, feqet divir de hêza herî mezin hêza Kurda bixuye. Kurd divê bawerî bi hêza xwe bînin. Wekî mînakekî bêjim, yani niha ji 2011 û vir de Tirkiye bi awayekî tund dijwariya etat nake. Pekî piştî 27 mijdarê çi kirin? Do Hakan Fidan gel Blinken Wezîrê Derve Welatîya Amerîkayê re diaxive. Çi teklîf jê re dibe zanî? Dibêje ku bila Esad û muxalîf di nav Qewsê de dibêjin bi gotina wan, yani çeteyên artêşa netewî ya Sûrî dibêjin ya çeteyên Tirkiye û her wiha Heyet Tehrîr Şam. Pêk ve rûnin ji bo pêşeroja Sûriye gavan babêjin, yani bira li hev bikin ji bo Sûriye destûrekî bingehîn ya nû çêkin, ji bo rêveberiya hikûmeta nû bi hev re gavên nû babêjin. Ji bo Sûriye perçe nebe. Ji bo Sûriye perçe nebe. Dert li vir çi ye? Derdê esasî statûya Rojavayê Kurdistanê, derdê esasî statûya Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Naxwaze Kurd li wir di nav Ama rêveberên PYD jî rêveberên Kurdan ê Rojavayê Kurdistanê jî dixwazin yekparebûna axa Sûriye were parastin. Tiştekî din. Ne heman çavî. Gava Kurd vê tişta dibêjin em hemû pêk ve. Hemû pêk hateyên Sûriye. Erî. Nabêjin Kurd derveyê viya yan jî Erebê, Şiya, Sünnî li derveyê viya. Lê Tirk ne wisa dikin? Tirk dibêjin ku bira Kurd tê de nebin. Awayekî eşkere dibêjin Kurd bira diya xwe nebînin. Serviyekî mesela piştî ev alozî li Helebê dest pê kir û carekî din Heyet Tehrîr Şam ber bi pêş veçû, ewil çi kirin? Hemû karûbarê xwe berdal Rifatê li Şehbayê êrişî Kurda kirin. Niha behsa çi dikin? Serîsmê de em diaxivin di bernamê de jî çend roj êrişî min bicê dikin. Ji bo çi êrişî min bicê dikin? Naxwazin her îkêm li Rojavayê Firatê yek ciyekî Kurda hebin. Lê Kurd li heyamê çi bersîvdan ji binê teqbayê ve dîsa derbasî alî Rojavayê. Yani bu kurtasî Türkiye'de fikre eger rejim hilweşe Sûriye sedî sed perçe dibe statûya Kurdan mecbur tên askirin dixada nav netî. Na divî warî de jî daxwazekî Kurdaya ez wî jî bînin bîrate Sînem Muhammed li Amerîkayê her wiha berpirsî rêveberiya Xweser li wir bawayekî eşkere daxwaz ku dibe divî warî de jî peywendiyê me li gel hemû aliyan heye li Sûriye projeya me tenê projeya
ریبریا خسر ایکوجبو پیشروجا سوریه ام دخوازن اف پروژه جبو همو سوریه جنوب ور عجباندن و به هر ام سر و پیواجه بخبتن براستی جی جوه پروژه پیفتر تو پروژه کیدن تونه و ور و آسته نه و آسته او جی دروژن پیشی ده زیادتر دیار بده. دلیار جزیری مرحبا بخیراتی. دم باش بوده و همه میوانا سریده و همه تماشاوان استیت تیوی. گلک سپاس کم. ام باشیه تد خوازن، ام باشیه ملتی خود خوازن. ام ته گوداری بکن کاچه آگاهی لبرده سیتانه تو بکیجان چاویل مسئله اندنیری شیرویت ام مرخت کن مامسته. بله نها وکی ما یعنی وکی خلق باکور و روجلات سوریه راستی گشدان بلز آت جیان کرن بشتی کو چتین النصره هیئت تحریر الشام ایریش حل بکرن دوان گوهرتنا ده نها ما مستفهیم جی بحثا کردا و دسکفتیه کردا کرن گلی کرد یکو سرکشیا شورشا روجاوا باکور روجلات سوریه دکه که هر دمه بهتر آمده بود بقالين هريمي بكاتين نركو دسكفتيني مازن بدس بخناها اگر ام بحثا قرتنا ديرا زوري دكن اگر ام بحثا تكوشينا الدجي داعش وفارستنا هريمي دكن او ده انجاما كد تكوشينا كي مازن ده هاتي كرنها قالي اكرو رجلات سوريا نوك سالين ده 1012 امادنه نها بحثا ما مستا يعني سينا محمد شكل شوال امريكا لدبرين منها بندقه بري مثلا 1012 ام ناخدي هيزكي دبلوماسي بون افديتن بلكي زحمت بون جبو ما ام صازي ودزغه ناف دولت بينن نهاد اصلا هري جوريد يعني اب وكي دبي دسكفتي و يعني بلكي ما مستخلين امجين روشا سوريا تزاني نهار كنت نتني للشيخ مقصود اشرفيه وباكو وجلات سوريا نتني هذا تدي بينجي حزار كرد العرن وتلحاصل هنا هذا حماية بتاع حزارن ولاتيه بي كرد هنا نها لجاين كردان لازقية بتاع حزارن كرد جان للدرعية كرد هنا نافا شامي أغل شيخ يعني بكرة شيخ مقصود هنا بحث ذكن يعني زور آفا وركن الدين بتاع حزارة كرد هنا مليون كرد شام تردوراوي جيان دكن يعني ايه ام دلیار جزیری مازوم عبدی دو بیان کرد که ها راست ها بریا هن دوستان تکیلیوان به هت شیره هیه جبو و مسئله که تو باستی که اف تو چه واد بینی اف وی فایده بده کردن میل وان هرمان ریوبریا خسر فرمانداریا قصدش بو پاراستنا گل هر تشدید که یعنی نهاد کلیا ام داخل يعني دبنا بريارة وان هي لهم بري ما شهر بكن بريارة ما هي أم لهم بري وان شهر بكن حتى نها أم نهاتنا هم بري هف ديالوجا ما هي بتهيبتي لسر حلبي أما بقاسي كتب عسكي لسر هرم من دنجي وديالوج مينا كود شيء يعني بر بروبلم كي جدي خيانة كي أما نها دما كمراي دبي شتى مجرد ديالوج شيء تنكار سوغر بكو وغارانتي بغرياني أزميناك بيجم نها كروان داوي كوج هرم الشهبة كانتونا الشهبة عفري دركتا نها وكي رهينه كرتنا يعني فازده حتى 20000 انسان رهينه كرتنا يعني شتين دولتها ترك جبهه النصره يعني هيئه تحرير الشام تشجي شتين دي تربن شبركو فرق جداهيد نابرا واند ام نابينن ام حكومه حم تش افضل كيشه يعني هي كاس فرقين خنابري اما تفرقين خنابري اري يعني دولتها ترك دخازوسا نشان بده هيئه تحرير الشام جي وان شتي وي كل عفرينه ولا سريكانيه ولا كريسكينه لباب وعساسن هرم بري داغرتن جودان او جي بي سياسته كده تمشاندن يعني ريفابريا خسر هزاوي عسكري روجا يكيده فتح 1012 نتشتكينويا جبو تارسريه جبو ارامي اولكاريا قال اماده بحركه سيرجي بدو بسينه ورونه يعني حتى اب تشتكي اشكاريه تشتكي ننويا يعني نبرنويا شبو ريفابريا خسر اب مجاركي فرنوسا قال سوريا يعني تسبيك هجر حكومتها الشاميه قبول بقرا بريفابريا خسر بدا وبستندا باور بك آزاد کرنا تواهی هرم سوریه دست دولتها ترک ده و فرح سامبا اما او نکر اب هذا خوانين امريكا وعليا دنجي بيشن
جبر حكومتها شامية بإصرار ياخذ مثلا أبجي بو سدم كو إيرو أم روشكي كريس روشكي براستي پر زحمت في دريشيان لكن تبينن نها استند يعني بخوندن و ايكولينا مج روشا هيره يعني براستي از دكارم بسرناوكي وها بيجم إيرو سوريا يكو تماشا دك شيكوبت يعني براديغما يا ريبر ابو سر يعني هگر از بيت شما دبيجم اگر انسانك ور اللي فيدا بشار باكور رجلات سوريا ببين تشاوا ملات بيشوازيا نيزي 150,000 كوتبرن كرد وعرب وإقاتين دن ينجوش الشعب وهرمين دن يدو دافيانيا فرميجي هدن قد 7,000 كس اشتر بي كردين للشعب او عفرين يدمان يهشتنا هرمي ببريا خسر باور بكن از اشتكي از نمبالغت كن يعني سفربريه كينا نورمال اگر ملات وسا خودين ملات ترنكت يعني بديتكتنا قل نبايا ويربريا خسر لبرنقاب شويه و قوات نقاربو او بار راكرا اما ام بنارن لا مال خوفت حركس قدي دردك قبل جبو اتنج بو هرمن كرداز بيشما اتنج كوباني وجزير بو رقه وطبقه جي يعني لا حركسك قدي بان كوجبران دبينه وان بتجدك يعني امسته خلیل خمگین يعني از بيجم تشد بلا ببا يعني حمي ملتي مي روجاوي كردستان بكردي خو عربي خو عربي سر بياجي از بيجم تير ناكل هم بر دولت تركيا حتى كملتي مي باكور رانه به از تشواد بيني في فكره من اري استبلي فكره يعني دراسه بيجي سر يعني هم الخاندرين هوالا از بوكو دوباره نكن هن سر با مثلا گوچ کرینه گوچ بریه والا کرنا هریمان اف تشتي كنا بسري قال مال الشعباء هات وين حتى نهاوكنا ولا بليار بود من بالكنيزي قا 20,000 انسان بيتر وك ديلي هات نقرتن وك راهينا هات نقرتن استيوان دا باور بك هفتك مثلا قال لك وانا نوبت هيكليه يعني قال لك مرو خصمن من ورا وندا يعني وين بيجن يعني هناك فكرة مرسل يعني از دست بيجي داشتي ومثلا كوچبري راس نابينن ام دوردا هناك شاشير نه مزب که و کاری و سیاست کینگ دست بيجي يعني ما و شاشي کینگ دست بيجي 2018 دماكو جعفين وك شيان بيوست بيكو چد ببلا ببه گرینگ گل و نکشی گل 300,000 انسان نزدیکا 350,000 انسان مالبات کرد چما گنده خواه اوه خواه تک بکن وره بکن گوش بریه لگورا من ترجیحا مرنه باشتر بجوه گوش بریه چما عرده خواه والاده که جخواه دشمنه هم بر مجی وید خوازه یعنی خوازه که تجورا درخینه شاشبونه بری لورا دست بی گرپشتال سری کانیه و اگریسپی دیسا و ساعت دوباره کرن بگو من دشمن جی دماکو به ایرشات بجمرا تشتکی و ساده که ما مستخلل همین گوتنا خوشبیر نکه تشکرم آخر گوتنا خوشبیر نکه مسئله که پر مهمه و پر سیمیجی هبن عفرین جبرکو جارا یکم بو ایرشه کی وسا جدی پیک دهات لسر ملت کرد تجربه کردان جی کم بو دلیار جزیری بلکی مشکور کاریوی هم پر زیده سر اکران نگرن ما مست دلیار گوتن خواهی داوی ببیجم خاطرش تبو خوازن بلکی تو جید چی پی خباتی خواهی روشنامه گیریه بله نها ما مست خلیل خمگین بحثا تدیب تپرسا باکور جکر از اجبوه جور دست بگم نها هيئة تحرير الشام يعني هشت جبهة النصرة ينابي وتشد ببرابه شدين داعش نجدانه دناب وان دلغوري بلقاء واثباتن كود بلاب دبنجي بحزارا فرماندار واميرين داعش دناب وان هن نهاد فان كليان ام دا اخفن ده جبوه نتني قالي باكوري كردستاني دهمان دمد قالي تركيا اوبوزيسيونا تركيا برا باش بزانن اول سری ترکیه جی و سری تواهی روجلاتا ناوین ببن بلاش بو ویجی
ایرو ارکا هر کسیه یعنی هر کسی که کتبشه از مروفم gerek li dijî vê sîstema çetewarî ku rojhilata navîn de bela bûye em dinarin êdî dewlet hildiweşin welat hildiweşin insan tên koçberkirin yani koçberkirinên komî em di sed sala bîsta de pastî ji bo mirovahiyê ev şermekî mezin e ku vê dem salê de yani vê sed salê de em dinarin insan koçber dibin yani ji bo wê jî gelê Bakurê Kurdistanê gelê Tirkiye opozisyona Tirkiye bi taybet bira vê baş bizane ev wê demek din wê li serê Tirkiye jî bibin bela tiştê niha li serê Sûriyê tê wê heman tişt serê Tirkiye jî were ji ber ku planekî navdewletî ye ji bo wê rastî min dest pîskadî jî got min got netewa demokratîk isbat bûye ev sîstema herî baş a çareseriyê ji bo wê jî gerek herkes ji bo wê tekoşîn bike û îro furset hatiye ku gelên herêmê bi yek destî hevdû bigirin û li dijî vê sîstema çetewarî ya ku AKP MHP serkêşiya wê dike serî hildin û berxwedanekî mezin nîşan bidin ji ber wê bira kes nebêj ez vê tiştê ku diqewime dûrim wê negihêjime wê derbasî mala min Mamoste nihat û nîxaşekî nû vedikî sîstema demokratîk konfederasyon di şeriatê de heye tune nizanim çünkü ew hêza li hemberî me selefîstin vana dixwazin sîstema 1500 sal berî ya dewra Hezretî Muhammed pêkbînin ama ev sîstema ku em pêşniyaz dikin îro li Rojavayê Kurdistanê pêktê di şeriatê de çi qas heye tune belkî jî heye ez ji Mamoste fehîm jî niha lazekî din ez ê bipirsim şeriatê jî baş zane baş ez yani hûn destûr bidin me ez xatir ji we bixwazim gelek spas dikim Mamoste Dilyar da baş e gelek spas ji bo te ji bo Mamoste Fehîm û Mamoste Xelîl Xemgîn û serkeftinê ji bo Mamoste Xelîl Xemgîn gotina xwe ji bîr neke Mamoste Dilyar mala te ava her hebî ez ê werim ser mesela Efrînê Mamoste Xelîl Xemgîn ama haqiqeten ev mesela lehevkirina bi hete şêra doh Mazlûm Abdî beyan kir diyaloga me heye me qismekî lehev kiriye li ser Helebê ama li ser bajarê de jî wê lêhevatin belkî jî heye tu vê lêhevatinê çawa dibînî û ev sîstema demokratîk konfederasyon ku li Rojavayê Kurdistanê pêk tê sîstema kanton federasyon her qewm millet bikaribe xwe bi xwe rêve bibe rêvebiriyên herêmî ev di şeriatê de heye yani mirov dikare sibê du sibê rejîm wextê çû ev selefîst şeriat xwaz hatin mirov dikare pêşniyazê şeriat xwazan bike vê sîstema demokratîk konfederasyon tiştên ku tên axaftin û tên kirin ji hev cuda ye wek mîsal serokê Heteşeyê Colanî çendê hanê derket televizyona Amerîkayê CNNê temaşekir tiştên balkeş dibêjî yani ew mantalîta van rêxistinan çi car naguherî yani ji bo wan her kesên ku wekî wan nafikire dijmine û serjekirina wan jî tiştekî xwezayî meşrû ye yani Daeş û El-Qaîde ji xwe vana hemû bingeha xwe ji El-Qaîde digirin û berêve ê ku nav wan de cuda bû İxwanî Müslîmîn bû ew jî bi hesabê şerê çekdarî nedikir ew jî Erdogan mala wan xira kir İxwanî Müslîmîn jî xira kir û qene bi nêrînên kîwanî lîberal hebû di nav Qewsê dibêjim lê feqet vana di tiştekî din cihê piştî meriv Colanî gudar dike wê tişta lazim e meriv bîne bîra xwe takiye dibêjin takiye rol dikin ew takiye çi ye li Tirkiye piştî hatina AKP'ye hat fam kirin evana takiye dikin feqet ji alî din ve jî dibe em vêya bîr nekin yani ez duyî warî de daxilî Mamoste Xelîl jî nabime û tiştekî dilînî dibêje rast e Mazlûm Abdî do jî bi xwe eşkere kir erka me ya yekemîn parastina însanên me yên herêmê yani ji bo yek însan jiyana xwe ji dest nede em ê di hewldanê de bin ji erd mühimtir millet yadin niha 20,000 însan hatine dorpêçkirin li herêma Şehbayê ê ku wan dorpêç kiriye li Bakurê wan çeteyên dewleta Tirkiye li başûrê wan jî Heteşe dibêjin ewin pekî Heteşe çima rêve nake madem li hevkirinekê feqet li wir de
جبو وان انسانانا جوی خطری درخن لازمه باوایی که بحثا لفکرنه جی بکرد لواتنا به هت شر لسر هر دو تاخن حلبینه جبو کو یه پگی پچه کربلوی بریو یعنی تاخن حلبی جی اویا دیاره تاخن حلبی دما بریا 2016 حلب دست وان çete yandı بود دیسا جی net karibun وان هر دو تاخاج kurda bigrin. Çünkü lur nişteci به 10 سالان لورن و devji taxa xu bernadın. به همو آوای وجی تدبیر خو گرتنه به هر جوری تدبیر خو گرتنه اگر ایریشی ور بکن وجبو همو آریان انجام کی خویناوی در خورته فقط لافکرین چیه گوتره امیریش ناکن فقط عالی دندجی دناف شرده عالی دجمنه هبجی دکارم به هفره دانستندنا بکن اشخا دجمنه هفنجی دیسا دانستندن نواند چیدبه نهاجی لور تشتی کو مظلوم عبدی qaldı ki Jibo insan zedetir cihana hoş dest nedir. Fakat işte ki din hey yani eğer Esad de seride Kurda gudar bıkrana Revebriya Husser gudar bıkrana ve encame ki din derket bana öyle. Le pişti bir hafta müjdari encame ki din derket öyle uygulazı ve gor ve encameci tedbiran bıkran. Yadınci Revebriya Husser nuha ve ne? Takriben dümehberi Amedekariya van rojana kiriye çünkü diyar bu hentiştana beg kirin luandera. Evya jali ki din veji diyar bu çıma agir keti bu Türkiye'ci Bahçeli çıma deste xudreci kurdakir. Bahçeli jüver ojeş hatta nuhaci çıma bahsa peyvajoye ki din dike dinav kavsede peyvajoye Bahçeli bejin. Yani Erdoğan çıma pişkiriya ve eked ki nuhaci aloziye de mejiwan tekçiye. Gelo dijminatiya Türkiye bkin, gelo Kurda bkin, yani gel Kurda tabi gelin. Jadna van hem yadı hem cali siyasi ve hem cali diplomasi ve hem cali leşkeri ve deve her tedbir var estende. Her tiş tenaseri xubu şer çareser nabe ama şerci parasında insananci kasi embejin siyaset ve diplomasi mühime. گوتنا خلیل خمگین نیوجوما بود درباره مسئله افرین ده ما مست فهم اشک جی دوی قناعتی دایه کو یه هری مهم نه پاراستنا جعرض زیدتر پاراستنا ملته تو نکاری ملته کی دنوا شهر دا بهلی tam 5 و 8 روزان پر شارکی پر دجوار چی بو ام herkes bun şahit یک جی جرا یکم بو هرمکی کردستان دهات داگر کرن Rojava Kurdistan Jaliye Türkiye ve belki tecrübe Kurdajı kim bu? Kerem ki gotuna te nevcuma bu tamam ki mamsa Halil Xemgi. Na gaz minakavi bidim Gazze'ye ve Filistin'e Gazze'ye baqasi harema Afrin ejnemezini. Yani harema Afrin küçüktür. O je hafte mijdara sala berido hayana salık شهر کی مزن لورا دمشق 2 میلیون انسان دوردای و اسرائیل گلی کی خواست کو غزه والا بودی اما ملت فلسطین ارده خبر نداد یعنی اوا میناک که البته یعنی وحشت دولت اسرائیل سر فلسطینیات که نه وک وحشت دولت ترکیه کل هم بر کرداد که یعنی جدایik evet de hayır rastı. İsrail'e demek ki iriş kudere bir kere Lübnan'ı jiyosaktı. Beri oran millet hişyardı ki beri belavuka belavdı ki gazi millet ki demiş verder ki zebra bomba bitti. Ne? Ama tiştiki vusat ser devleta Türkiye şeteyn ve evet yani ahlak ki ona işler vusat tüne. Az vay kişki zanım. Le yani terkirina ardekha هویک جی شاشبونن مزنه و دمه بیم ما تفکر یعنی کرد تفکر خواهی سیاسی چاو چکرنه هاو گل هایه تفکر هایه شروان هنه یعنی باش به باش او هایه نه دما کش هریمی که ودک شه او گل لسر و آخه کو نمینه تو آخه وندا بکی ده شرطین کردستان ده از ده همبر یعنی گفتم تشتک و شاشبونه دبینم دبردا دبینم مادم گرینگه ده هر شرکی ده همه به تقینا سلاحه که و ام عرضه خوالا نیره یعنی انسان دما کجیه خود دلوه گوچبر دوه گلک تشتاون دادی که
tiştek ku ez orada şaşbine o li gora min yani 10,000 bar dikim 19 bû tevgera azadiye jî dexyanî tuwanî wisa jî heye ew ê demin nirxandinî wisa çima bi hema bi teqebûna silah kirin erdê xwe di mala xwe de bimî li mala xwe lember düşmin ew bike yani behsa ew ê kir behsa statûya Kurdan ez hema Kurdî vê bêjim destpêkê de we jî bû Bakurê Kurdistan li Bakurê Kurdistanê heyanî ku ev millet ranebe ser linga ev millet helwesta xwe nîşan nede ne kes statûyê me nas dike ne em dikinin armancikê çi dibe bila bibe ew gel girîngê rabe ser linga hey Kurdê Bakur hey ev Kurdê hane ku ji bo Qudusê ji bo Filîstînê radibe ser xwe tu vê qen nabînî yani girîng mirov vay ji Kurdên Bakur ra bêjî yani Kurdên Bakur Kem bipirsin em bêguman şikekfeyîn bipirsin gelekî mezin dike ez wê dixwazim bêjim weke tedbîrên li hember şer mamoste aynen weke di dema Kobanî de ruhê Kobanî pir tê behs kirin ruhekî netewî hevgirtin e her çarperçeyên Kurdistanê bû yek anha ji bo ku dewleta Tirkiye êriş neke ser Rojavayê Kurdistanê em dibînin hete şê wextê ket Helebê dewleta Tirk dibêje tu ketî Helebê dewam ke ber bê Rojava ve biçe ama hete şê berê xwe da Şamê veya şîrovegerên Tirk di televizyonê xwe de dibêjin me fehm nekiriye hete şê çima ber bê min biçe ve neçû niha ev hefteyekê dor li min biçe girtine cesaret nakin êriş bikin ji ber ku hete şê xwe nêz nake derdê hete şê cuda ye û dixwazin çi Şamê bigirin ama çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye ew ÖSO MİSOyan dibêjin ew hêzawan têr nake dewleta Tirkiye jî êdî ji Amerîka ditirse ji Rusya ditirse çi ditirse nizanim ama vê gavê hereketekî pir cidî tune tenê topbaran dike niha sibê dûsme pir baweyekî cidî wextê êriş bike weke tedbîr milletê me Bakurê Kurdistanê di kîjan şertan da dikare rabe ser xwe Lêl Bakurê Kurdistanê ev teqrîben 10 sal e zextekî zulmekî mezin li ser gelê Kurdê ye. Tiştê ku heta niha tê dîtin piştî berxwedana Kobanî jî Bakurê Kurdistanê teslîm nebû. Bi her şertê jî li dijî dewleta Tirk erka xwe bi cî anî bi rengekî berxwedana xwe heta niha domand. Ev ya diyar e. Îro jî ez sedî sed pêxanîm ku gava bombeyek li Şehbayê diteqe ew bombe li Amedê jî li Agiriyê jî li Colemêrgê jî li dilê însana tê hîs kirin. Li hember vêyekê jî eger ew derfeta bibînin yek saniye jî li mala xwe namînin wê dijberiya xwe bawayekî tund eşkere nîşan bidin. Yani tabi ev ya hissekî civakî ye wê çawa ji ku bi çi rengî rabi ser piya ne diyar e dema Kobanî li wan de rabûm baş wê hestê zanim bi rastî jî ew hesta netewperwerî ji nişkava xwe nîşan da hinek tiştê din jî bandor li vê kir çima ew têkiliyên navbera Kurda baş bû her wiha piştgiriyekî danûstendirekî di navbera Kurda de hebû û dewleta Tirk ji ber hêza Kurda jî netkarî bû em bêjin pêşî li hin tiştan bigire. Li îro planekî din ya dewleta Tirkiyeyê ji xwe serî de ji bo ew plana bi ser keve van tofanana li serê gelê Kurd tîne. Fakat li hember vêyekê jî Bakurî jî Rojavayî jî Rojhilatî jî Başûrî jî li hember vêyekê wekî mamoste Xelîl xebgîn bêjim Kurdên yê bi dewletan re ne Kurdên bi xîret, Kurdên xwedî namûs hemû wekî ev difikirin. Çi dibin bira bin yani ez wana partî ji ve naqetînim. Çend roj gelek hevalên bi Parti Demokratîk Kurdistan re jî axivî be. Dilê wan qasî min dişewte. Dilê wan qasî te û qasî mamoste Xelîl xemgîn dişewte. Lê feqet siyaseta sereke ya berjewendî perest tiştekî din, rengekî din tê meşandin. Yani Başûrî jî dijberiya girtina deriyê sêmalka dikin.
Fakat nikarin bir deriya bidin vekirin. Fakat lehember veyke nikarin bimeşin deriye semal kajı. Bertekeki usacı nikarin nişan bidin. Yani evana tabi nabena pevacıydı. Dibeku bu gohere. Fakat ek vantışlara hemu diyar bike kat gumantine set berxudana esası yalciye. Yani eğer Kobani'yi ev berxudana mezin tüne bana باور که نه پشگیری باکوری او قص باندور دکر نجی امریکا دست به بمب بارانه دکر لیبرش دو و جبو مین بجج دگوتم بیجم بقدینم جدو و آمدکاریه که پرمزن هیا جبو چته ایریشی من بجی بکد پشتی کوان ایریشا دست بکرد بدیا جواکی ده درد که نه هاتیه سر راست کرنده به کشاش بجی لی بالافرین نناس çeteyin devleta Türk bombebaran kırdı. Hinek cihad edibejin ku Rusya'ya, hinek cihad edibejin ku Amerika'ya van çeteyen bombebaran kırıyor. Leş aliden emletlerin sermin bir ceveji. Tu basa bombebarana derdora min biçit ki. Bombebarana çeteyin devleta Türk dik. Tamam. Yani çeteyin devleta Türk hatiye bombebaran kırdı. Dibejin balafırı. Dibeku balafren birov ya meclis askeri ya min bicevci. Fakat berxudane ki pır xurteye le ember wan çeteye. Çete nikarin yek gavekici peşve biçin. Çete hatta nuha yek bihüstek ağa min bicene girdiye ev qas topu bombe baranu çete jil doravan kavumini. Çima lur berxudane ki lur hezeki he. Devce bernedane ve ki yani ne mücarame esası biraz ne ebe fakat Kürt eğer derfetavan hebe garibin parastıra xubikin xupaş ve nakşinin fakat eğer ev derfet türebe bimrina 7,000 Kurdajı parastın hinde veki emlivir dağıvın hesanına ez xwazim ve bejim İro ejvara bejim veki nuçeya dakaya davi ez gihiştim ve kanatı ku Şam dikeve. Çıma. Cara yekeme İran'ı bir yerde balyozxanaya hayal Şam'ı bigre u derkeve. İran'ı bir yerde hemi hezin xwe en leser xaka Suriye vekşine. Ev bir yer naha ketweşane. Wekî din tiştekî mühim Rusya ku heta naha piştgirî da Suriye bang li hemî hemalatiyê xwe yê li Şamê kir. Acilen tamamı Suriye biterikinin, Şam'ı jî biterikinin ve gelen. Naha li başûrê Şam'ê rê hatiye girtin dera Swêdiye. Bakur rê hatiye girtin. Ancak balafirgeha Şam'ê tenê vekirî maye ancak hemalatiyên Rusya İran'ê bi balafirê ancak dikarin derkevin. Sibê du sibê di nava vê heftê de Şam dikare komple bir keve deste heteşi yani hezen muhalif. Yani ev anha iro diyar bu ve ke dakika davici merv ev kanaate ne kare dakika davi ancak kare nuçebe raste nuçe hem İran'ı hem Rusya her du pişkirin Suriye bir yerden Şam'ı derkevin. Ev eli çavate fهم kirin kerem ki. Zede düdrejde ki yani brastici tişten luan derad kavme diyarı pişti lavazbuna esat ku ev tişten kutuna hava ki nuçeyin de kadavi edbeci diyarmış. Kuş bist hafte mijdari ve hatta nuhaci çe havuldanı ki ciddiya İran ve Rusya'yı çeyne bu. Khastın hın havuldanan bikin leyla beri yüci ev bertekin ku hat nişandayın ve her vahar revina arteşa Suriyeci ve derfeta nadan yani Rusya aşkere dibece. Ey ku xonu karbe bi pareze ez çma wan bi pareze. Problem eva. Jiboyi yani disa ez bilme serme Kurda eğer em xo ne parezin kesek me na pareze. Ev ya jî lazım em aşkere bizanibin. Eğer İrol qade şervanên Kurd berxo nedin Amerika bitti avay pişkiriya wan nake. Em dibinin devletek veke Suriye li berxane da Rusya Pakistan kil berxane derke. Mamosta Halil Xemgîn gotinê tê dawî em bigirin pir kevxweş bû bu tevlîbûna te
صحبتێکی مەژی پر زوو دەبوو بوو اره از گلی که خواستم بر کاتوی تن دشکوپینم از یوت رجعت کم هر ما مستر گفتنه منی داوی تایبتی او گل می نه وشبر بوده اسپاسیا گل می کل رقای روجلات باکر روجلات سوریه توای گل کی yani hem piştgiri hem tavayı seferberlik bûye rast em li vera yani li dervayê welat mirov gelekî dikane aqilmendiyê bike nizam mişkîleta bike nizam çi bike tiştên xwe bide axaftin lê rastî ne wisa em li dervayê welat em dikarin bêtir destê alîkariyê çawa zêde bikin em alîkarî çawa bikaribin bi saziyên xwe saziyên me wek heyva sor hîn bêtir em xalê bigirin û gel li vera Ewropê herî bêtir dikane aliyê madî da bide alîkar û va êşên gelê me hinekî jêra bibe derman gotina minî dawiye ji hewe ez dibêjim qey ku yani bila ew jî wek ber ku dilê min de heye xebata me leşkerî siyasî tev ya Kurda li Rojavayê Kurdistanê yani li Sûriyê sanki em pir zêde alî me însanî her heye ama em bêtir xwanî sanki eceba li gora wê ew dikirin li gora wê eyarê didin girîngê tedbîrên zêde hebin tedbîrên ku çawa zêde ya hinek derin hinek girîng mirov berê bikire yani mesela ez dibêjim ew xeta ku ji bo şehaba bata vekirin ji aliyê min bicê ji aliyê tebqayê alî ser derhafê hetanî Helebê ew xeta girîng ji zû da bata ew kirin û mirov nehêşta dijmin bikete ora yani aliyê stratejî da girîngê sanki ew fikra me ku helwesta me bêtirî însanî bêtirî ew em tenê xwe diparizin Kâbê me erdê tune ama derdora te tevê cenawerin hedivê sanki divê alî da jî hîn bêtir divê şertên niha da ku Sûriyê dikeve ev şertinî pir giran hêdî Sûriyê tê perçekirin yani wê perçe bibe wê bi hev re bimîne çi bike girîng e em qedera xwe bi gelên din re bi borî stratêjiya xwe bi borî paradîgma û medayî berxwe girîng em tedbîrên xwe zêdetir xort û mezintir em tiştên xwe nerin roja dawiyê herî dawiyan em nefikirin binê bilan xwe çawa dibe pişran bikin berê hinek tiştina stratejîk em bifikirin hewa dilê min de ez sanki tim gumana min ser wê yekê heye ku heta niha hinek evin em didin hinek wandayên em didin sanki em ji ber vê yekê didin hemû temaşevanan we silav dikin spasiya we dikin ماڵاتەیەوە کێک فێم تشتێک دەبێژی؟ وەڵێ مامۆستا خەلیل خەمگین ئافرینیە دلێوی شەوتیە دلێمە هەمیاژی دشەوتە هێویامە ئەوە و ئەف سەرکەفتنا کوونها بەر بە پێش بە بچە و نەتەنە سەرێ خۆ ئەفرینا بریندار سەرێکانی و گرسپی هەموو کوردستان di çar perçeyan de azad bibe ez bawerim ve azad bibe ama ve kengî nizanim fakat ev berxudana pîroz ya Kurdan ve peşîl gelek tiştan bigire ve bibe sedemekî esasî ya ve guhestina roşlata navî ez duê qenaat edeme ez spasiya we hevdiya û mêvan gelek spas dikim ji bo tevlîbûna hemû mîvanên me we jî her hebin Xelîl Xemgîn fehîmişik niha wekê encam ez du gotina bêjim paşê xatir ji temaşevana bixwazim em dibînin ku Şam wê bikeve di nava vê heftê de em dibînin ku wê hêzên selefîst ên Heteşê wê qismekî mezin ê Sûriyê dagir bikin bixin bin kontrola xwe li pişt van hêzan kî heye kî tune Amerîka İngîltere Qatar edî ew problema wan e ama tiştek heye sedî sede dewleta Tirkiye çav berdaye axa Rojavayê Kurdistanê ew ê bi min biçê dest pê bikin vê derê wezîfeyekî pir mezin dikeve ser Kurdê me ê Bakurê Kurdistanê û heçar perçeyên Kurdistanê di destê we de ye dewleta Tirkiye eger karibe min biçê dagir bike ev ji kêmasiya me ye ji kêmasiya me cesaret girtiye ji ber vê yekê çi dibe bila bibe min biç
چما بحثا من بچه تکم جبر کو دریه یکم یه جبو بکه و روژاوی کردستان من بچه دوره که پر استراتژیکه پر گرینگه جبرویه که چید به بلا به دبی اف هرم وره پاراستن ادی به میلیون آراد بن ادی ترکیه دبی درس ترکیه وره داین خاطره و دم باش